Ubak Pilitu Renja Ukongsan hak jilai final Jong Kariwar League Arajar Arbusan bala penyai dak Kariwar Mengi Football Association Ubariru Usodar Jong Kanonjeri Ilaka hak juga por Usekretari Barim Jong Kariwar Mengi Social Welfare Sport Association Haba Ajingkren hak dega sengi Komuno yalam Jong ka Association hak kita por Ula Tresitam Shibun ban pentulun yagi kam baru ban penyelek kai yagi kena nakawai kasnong shakwai kasnong dak bahab yaj dak kejan hakatu kapor bat ki pliar ru nakani ka thajriwar kilong ki batristam ki badan stap hadu kata-kata hak bana kapor sigapor ki ji ora ya kathong hak jinlek kai per ki bala pelong dak BFA hakanong ba Henry nakajindawa jongga kam hak jitri ulahap ban ino bat ban lek treno shakawai pat kajaka kumta yakam association la shimti no dakiwai bat nado tegapor ka association kala telot bat kala suja la kaja harin la shimti no dakiwai pat Henry hakadi kasengi walaupun pauru ya ka jingkemen halor ki khubor ki bayu osngo baladon ki katukan ni ki durang ba ki samla ki ba pan shakmat ban shimti ya ka yakam badu ong ba kinu kila ban shimti Henry kidairu bantrei nak banta ka bahagamian jong ka association baru jong ki khanna samla jong kriwar hi barokwe hakwa penkut ya ka jing kren ju hakani ka sengi wala kurku kerdo ya kriwar Mengi Football Association baginala bentelun ya kam nakapor sakapor nang ne chak ya ina penyan jong kaneka minta kesini tunjuk dari presiden ya association tunjuk sekretari bakinan kita barok si kunjung ai kumlei ya perlok di bagian hamni barok hai tiba hingga kedua akhir besar kongkliam yang football berbit bah ke kopor dan siwi bah nak mau ni di napo lapalang baik berprimen kongji siwi player ke kopor di barak ya kanam ya Kariwar Mengi ka belek hak association di kini barok hai kita mau bagi kedua bun pak kontrol ban sini kuih samla berjerdeng sendai kemudian kesia lampang kemudian hagaba na keren kumba kilai kilau banten ya ki kiba ngasim ya kiba ladep kiba lagia namar ba hakapor kaba kiba kabrial ulong nongelam dabata ka Kariwar Mengi jaga football hal kapor baca social welfare di ngatrikam berkat bahan badruing dengan sim kumus sport sekretari terter nanti hadu general sekretari ban penyat ya ka Kariwar Mengi ban hak kapor sabangi penyat ya Kariwar Mengi di sitam hadu kata na kalian ka kisah ban kalian ki affiliate toh medon kombur sauko tam ki klub di ba affiliate Kariwar Mengi tengah bang penyat untuk kiai kakak kumus ketri ngajak nanong diri selengkap ba teng hat mai ni pelong kasun bali lakai teng hat mai hab apa malam bar bakhadu dei kene ke jaga ke bengile final football te banga fighting ya kita kipor na kenal bukan koi ketin ke bang ya ba koi kijing rai ke bang ba kipor balale timban paisu di kita dalam bat kasih kenal hak misi di kata woi kalau kita nilai temen nilai poi kadang kita sama dengan sinti ya kawai ya kalawai hak nunu kebentar wat hak yi hak ikun kita bat hak sensar kadar kumtahi di hak ba Kariwar Mengi kepor ngan sangeno hak balong nomor nga tri belah ko government ngalade ban pet sadu satesa ko ranikor ke ngamla si bantre ke kabakadu nila simti no kiwei bat haba simti kiwei Kariwar Mengi kesuplon no ka ja la ke ja klem haidi tu ya kata YouTube sia garni tendai nasubna ba kadang kata kejing ya sim sama ya Kariwar Mengi kampe uno bala bantre kedai kata hi nomor ba katani kedai kowei nak jaka kiba rancam kermi kepor jengi kaba
habayeng haka association naka jongi nani job final kam ka sub junior ka job di ka riwar mingi banyaran ka job di ka phai ka ni kan job ka job riwar mingi te India habang ya try kakan ya try de kemensim ba kapisan dan community ba ka snem ka berangwan ba banang besar ba meladan ni ba iber kongji iwai balong negeri advisor nak mau ya iwai naki banal lengkap nak mau bagi pagi ni dai ba program ba konas kita biar kai berarti kita jurban nampak iba kadang orang ya idan iba hat iba saya kai kita kapor dan he pakai football han nam gini te kumta ter te hakabakadu hamilabat ya kene berokai kaji sitam hijengi galong bangin don kamadan kisah om yang aku mesti beli kariwar mini kun serano kamadan tinggal ngabu kemensim bah kajian jong bahan berbak perstun ni asan ya ka agreement bat ka right nombai barna ban ai ya ka jaka klemti ka badan hawa lengkap ban naptip ka fai ka dan hanu ke badan hunan naptip ka dan hawi tenrei ngasno ba kidang trei kata bisa ban baka rewan mini sport association kadai benan laka jong ka madan te ngayo experience ko bun hagabanga mikmat naka association HKMV ji dengan belis keleng-keleng ngam ji trek belis bengalam football namar ngam dei bang dakwah ban yalam ji belis serta keleng-keleng ke India bang mikmat nang ni ban ji dengan disulung ke member ban pek ya kai benan football MV barati juga por jengi di form ya ketuka ji football kenting ngam tip mentah kadan kamdan ban ngelong di astan sekretari hak por di por dia nang kila nang ya kenangan kapor ba sport kamre isu tang kajian ka ban kilang nre kapor nolong ba tayo kapisa kinang yan kay football tiba rispa tang kide nak football bala tiju ke cricket kene lang ka benta tam ni kena sama ba haba nisbutu ba haba misim ya kene mere ba futu ba kadan kata ka tangan kita diberi berselutu bakadan diyo naun habang kita ya kan nekam namar baki tu bela football kiti na kowe ka club benta na kowe ka club bana kowe ka association na kowe ka asen ya ki dekat player te ngamdan ni ban ai ban om saya sukan mau ya kipor belale kaging tresitam kiting beladan ban ngasmo komen hatu kata ba kini kisama tiba mentah kiba haitu ba wei presiden ba dei trek uba ngaptit ba bo trekam nadu betul sport ke SU ngalong saudara betul ba hadu mentah beri ba aktif hadu kate ba ngalong kisama BJP namar ba ki pemli jimut hagakam jong kane kijing trekam ba la diskussion trek hagakam lajong la kemen kloy di kane ke bentah kuwi budan ni baru itu ngamjer keseng tendrai kita bak association nangi kumbaka riwar mingi sport association mensua kalau gebak pau itu kata-kata tendrai ba nginjo sasi sempat bakatan jengi berakoi karena gebak pau na baka sport amdang ke sport ha bero tibai ki benda na itu boleh kerbang ya UMLA ke sport iju ibak preston baik ilong nakal ngadan ban bakan ibalong naka nonsken bangapan sopo jar neki ban ke di ketu kemadan klem sak ki biji tok jenga baki ai ban ke ketu kemadan kada semua komen neki namar ketu kepor sopo jar kelahe de kani kalau dari ke IT ke ketu kemadan baki IT ha kan ke association kala benda bun ke kam mesti bakal ada kemadan aja kini kasong happy kena punya bakti sama tiba terekam dan dirinya kiki baru bak kiki kisah telah namar ba kano kaji trei lani kano kakam klaim kaji trei minat dan kisah semat habro wad kaji wim ba trei kaji wim banyo kabang tadi kada kaji trei situ dan dari konten namdan su tibak yang ya kerana sport association